Ćao, ja se zovem Jaroslav. Danas jeste vidjeli ovdje delfin i ribice. Gledajte, brzo. Evo ribice. I ja sam htjela da uzmem ih, i htjela sam da se igram, ali nisam mogla. Oni su pobrzo. Jako su brze bili. Tako brze što je brže nego vi. Evo, sad čekajte. Evo je delfin. Pa onda samo na kraju ja ću vama pokazati kako on je zove, važi, ali mogu i sada. Evo, 4 delfina i jedna kuca. Evo kuca. I sad ćemo još vidjeti. Vau, delfin tu je. Vau, baš je lep. Marfa? Ja imam ovoliko godina. A šta imaš na majice? Da, delfin. Nešto ima tamo podrekao. Nešto, vidite. Sada ćemo delfina gledati. Evo je, 2 delfina sam vidjela. Evo 2 delfina. 2 delfina jedu. Evo, gledajte. Evo, gledajte. Oni prvo maze njih, pa onda oni jedu. Ribica, kao zebra. Evo, ostala samo 2 dana i ja ću biti u Karlovcima. Šta ću vam reći? Ćao! Bože, jak se nechává drbat. Se mu to líbí, viď? Je na masáži. Guys, speak English? Yes. So, hello everybody, welcome to the Dolphin Reef. What you see right now, it's one of the things we're trying to show and teach here in the Dolphin Reef. The relationship